इजरायली पीएम नेतन्याहू, इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने ईरान को चेतावनी दे डाली है। इसी बीच इजरायल का बड़ा बयान आ गया है। हमारा प्लान तैयार है, समय और जगह हम चुनेंगे। ईरान के एक हमले का हम करारा जवाब देंगे। ईरान ने हम पर हमला कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान के हमले में अब तक हमारे 5 नागरिक मारे जा चुके हैं। हम हर हमले का जवाब अच्छे से देना जानते हैं। हम किसी भी कीमत पर ईरान को नहीं छोड़ेंगे और अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे। इजरायल रहेगा या ईरान रहेगा, ईरान को नक्शे से मिटा देने की क्षमता हम रखते हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गलेंट का बड़ा बयान। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान को इस गलती की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. היום יותר מתמיד, כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לכללה. בערב ראש השנה אני אומר לכם אזרחי ישראל, ישראל בתנופה וציר הרשע בנסיגה. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה זו, להשיג את כל מטרות המלחמה ובראשם החזרת כל חטופינו ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. שנה טובה ופתוחה לכולכם.